الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم دایت ندی دای کتاب اذا حکمتون ڈکرے اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس آیشتر خلق لرا تعجب پر خبران چی وحی شروع کرے منگا یو سڑیت دلینا پدی مقصد چی یرا ورک خلق لرا پر وحی وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم الزر ورکائے کسان تشیمان راوڑے یقیناً دیدر مرتبہ کامل دا بنی ضرب دیم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین وائی کافران یقیناً دا سڑے خامخواہ جادوگر خکارے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یقیناً رب ساسو دے اللہ اغذات دے چی پیدا کری اسمان نوزم کا پا مقدار دشپک رزو کے بیا برابر شید اللہ تعالی دارش دپاسام یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه انتظام کے اللہ تعالی در طول کارونو نشتہ سوک سفارشی مگر پس اجازت داغنا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه فلا تذکرون دغ صفتن والا اللہ دے استاس رب دے نو بندگی اغل خاص کے ولی نصیت نہ قبل وائم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا خاص اللہ تاور گرد دل استاس دٹول لیم وعد کرے اللہ تعالی وعد حق کرے پا حق والیم انه يبدأ الخلق ثم يعيده یقیناً اللہ اول کی پیدائش و بیاودوارم پیدائش کی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دید پارا چی بددور کیا ہے کسان تشیمان راوڑ دے عملون اکڑی نیک پہ انصاف سرام والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون آکسان چی کفر کرے دید پاراس کل دید خٹ کے دلو بونا عذاب درناک دے پسودائی چی کفر گئی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا خاص اللہ ذات جو کرے دے نور ڈیرے رنا والا پڑکی دن کے اسفقمے لرانو اسفقمے نور وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وانداز کری اللہ غید پارا منزلنا دید پارا چتاسو پی جن اشمار دکلنو حساب دمیشت رضوم ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ندی پیدا کری اللہ دا انتظام مگر دا حق کارکلو دا پارام جدا جدا بیانی اللہ تعالی آیتنا آئے قوم دا پارا چپوئے لریم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون یقیناً پتلو راتلو دشپا و دروس کے پاس ادنوں کے چلا پیدا کری پاسمانوں عظمکا کے
خامخا ډېر دلیلونه د توحید دیا قوم د پاره چې تقوا لري. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها یقینا کسان چاقیدن الذي زمغه د ملاقات اور رضا شیری بجون دنیاوی سرام اور تسلی زان اور کڑیا پر دنیا. والذین هم عن آیاتنا غافلون کسان دی چزم دایتنا بے پروائی کئی. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون دا کسان زید ورتلو ددی اور د جہنم نے سبب دا عملون سرائے چلی ہے کئی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم یقینا کسان چیبان راوڑے عملون اکڑی نیک رسوی با دی لرا رب دی جنتون تا بسبب دی ایمان دری. تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم بیگی با لان دے دبنگلو دینا والے فباغنو دنے ڈیرو نعمتونو کی بغیم. دعواهم فیہا سبحانک اللہم و تحیتهم فیہا سلام اول آواز ذریب پائے جنتونو کے سبحانک اللہم ویم اور پیشکشی دری یوبلتا پائے کہ وسلام نیم. وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین وآخری وینا دری بدائی طول صفتنا دخدائی تو خاص اللہ لرزیش رب العالمین نے. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم او کہ ضرور کو اللہ تعالی خلق تا تکلیف عذاب پشان دغختل ددی خیر لرام خامخا پورا کرشے بے دیتا دری نیٹے. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون نفریدو منگا کسان چاقیدن لری زمد ملاقات پسر کشے ددی کے گڑوڑ پریشان بویم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا او کل شورسی انسان تا ست تکلیف آواز کی منتا پاڑخ بانے پروتی یا ناسی یا اولاری. فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا ارگلا شلری کو منگا ددنا دد تکلیف ہمیشہ روانی پخبل کو فربانے شیدہ سے گویا کہ منتے آواز نکڑی یا تکلیف طرف تا شدت رسید لہو. کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون دا سے ڈولی کڑی شیری اسراف کو ان کو مشرکانو تا اغاملون شریع کئی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یقیناً ہلاکڑی منگاڑے پیڑائے دین ستاسو نمخی کلچائی ظلم کرو راؤڑ وغیتا رسولانو داغی اخکار احکام و دلیلنا اور نو آغی شیمان راوڑے باغی. کذالک نجزی القوم المجرمین دغس سزار کو منگا نور قوم مجرمانو تا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بیا جوڑ کرے منگا تاسو خلیفگان دا پر ازمگا کی رسل دائینا
دید پارا چی موسیٰ امتحان والو چی پس طریقہ بانے عمل کوئے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلْهُ او کله چې بیان شي پدې کافرانو آیاتونه زمونږه احکار مضمون والا ویا کسان چې عقیده زمونږ د ملاقات نه لري اورته او قرآن غیر د دې قرآن نه یا پد کې څه کمه وکام قل ما يكون لي ان نبدله من تلقاء نفسي تو عین دی جائز ما لراشد کی کمه وکم ز خپل ځان د طرفنا ان اتبع الا ما يوحى الي زتابداری نکم مگر صرف دائے چې ما توه کړی شه رام انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زیرگم کنا فرمانیو کم دخل ربنا عذاب دروزے لوینا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادراکم بے ولیک اللہ تعالی غوختے ما بنے لستلے دا قرآن بتا سوانے انوا پویا درکڑے اللہ تعالی آتا و صبر قرآن فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون یقیناً اسار شیم زبتا سکے دیر عمر ددین مخیم نولی تاسو عقل نکار نالے فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون نسوک دل ظالم نے دا چانا کہ جوڑئی پر اللہ بانے درو یا درو و نسبت کی داغا آیاتن تام یقیناً نشی بچ کے دے مجرمان خلق وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ اور بندگی گئی دا مشرکان دا اللہ نہ سوا دا شاہی دیرا سرن نشی ور کو لے کے بندگی ہے پریم اور نہ دیلا نفع اور کو لشی دا بندگے بوخ کے اور دیوئی بس دا زنگا سفارشان دی دا کارونو پنیز اللہ قل لا تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشركون تو تاسو خبر ورکو اللہ لرعاسی چاہتا ہے پتہ نشتا پاسمانو نبزمکا کی پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری آغسر شریک جوڑیم وما كان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا نو خلق مخی مگر یوڑا بتوحید اختلاف را غیدائی پکورنے کے ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون او کنا یا خبرہ چمخ کے مقرر شیر استاد رب د طرفنا خامخا فیصلہ بکڑے شوا دری پمینس کے پائے خبروں کے شریف کے اختلاف گئی وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ادیوائی ولی نشی نازل دے پدی نبی بان یا معجزہ شمگ غارو درب طرف ددنا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ نتوا یقیناً اختیار و علم دپڑو سیزنو خو خاص اللہ سر تاسو انتظار کوئے زم تاثر دے انتظار کون کو نیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا او کلاچ اسکو منگا دے خلق دا مہربانی رستو دا تکلیف نا شری ترسیلیم دا وقت دی اعتراضو نکی زم پایتن مانے
قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تو اللہ تعالی دیر زر تدبیر کے ان کے ددی پر خلاف کے، اور یقیناً زمگا ملائک مقرر شیم لکیم آج تاسو سے چلول جوڑائے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ، خاص اللہ ذات دے چگزی تاسو پہنچاؤ بدریابنو کی، ترائے بولے چکل یہ تاسو پکشتوں کی، روانی دا کشتے پدی بانے پہوان نرمان، وفرحوا بها دی خوشالشی پاغے، جاءتها ریح ناصف وجاءهم الموج من کل مکان، راشیہ کشتوں تسلے ماتا ان کے، اور راشی دی بانے چپے دار طرفنا، وظنوا انہم محیط بهم، اور گمانو کی دی چراغیر کرل شل دی بازاب کے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، نرابلی دی اللہ تعالی لرام خالص کی داغد پارا دابلنا، وائی کتا منگا بشکرو ددی مصیبتنا، خامخاشب منگا شکر گزارستانا، فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، نار کلش اللہ دی بشکی داغ کی دی تجاوز کی دا حدودنا بزمک کی پناہ حقام، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے خلقو یقیناً ستاسو دا سرکشیم ضرر درکی ستاسو نفسنو تام، متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، فیدے درکو تاسو لرمگا سلگ فیدے دجن دنیاویم، بیا خاص منگ تاسو راگر دے دلیم، نو خبر بکو تاسو پائے عملونو چتاسوی کوئے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، یقیناً حال دریجن دنیاویم پشانت دوبو دباران دے شراورولی منگا دبر طرفنا، نو گن روخی جی بائسر بوٹی نظمکی، مما یاکل الناس والانعام، دائے قسمنا چخری انسانان و سارویم، حتی اذا خزت الارض زخرفها وزینت، ترائے کلشی رونی سی دازمکا اخپل کالی و خیستشیم، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اگمانو کی درے مالکان چدی وصبر دے برے دنیا، چدی وصبر دے پدے فصل باندے، اتاہا امرنا لیلن و نہارا، نراشی پائے عذاب زمگا دشپے یا دروازے، وجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اگر زمگائے لرا پریکڑیشی گویا کہ نوی سار پرن، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، داسی جدا جدا بیانوں گا آیتنا قوم دپارا چ فکر گئیم، واللہ یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الى صراط مستقیم، اللہ تعالی دعوت ورکی بندگان لرا کورد سلامت آتا، اور ہدایت کی اشاعت چغواری سیدھے نغلار طرف تام، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نائے کسان درا چے خیستہ عقیدہ عمل کرے، خیستہ جزا جنت و زیادتی انعامات دی، ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلہ،
نبا پٹئی ددی مخون لرا تور والے دڑا نس ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون دا کسان وی جنتیان دی بپائے گے ہمیشہ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ کسان چکڑی دی بد بد کارونا نو سزا دار بدے دائے بشانی او پٹئی دی لرا ذلت ما لهم من اللہ من عاصم نبی دی لرا دا اللہ دا عذاب نسوک بچ گون کے کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما مخون بیتوری گویا کے اغسطول شیر دنی مخون تا دیر ٹکڑے دشپے دا سشپا چی تیارے اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان بیور والا دیو پائے کے ہمیشہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ او کم اور سراجم حکوم رات الخلق بیا بو آئے کسان تچ شرکے کڑے ادری گئے پخپل خپل زیبانے تاسو ساسو شرکام فزیلنا بینہم بیا بجدا واجرا علم دری ترمین وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون نو بوئی دری شریکان چنوے تاسو منگرا بندگی کون کی فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین تو پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کون کے پمن زمگا پمن ساسو کی یقیناً منگا ساسو دبندگینا خامخانا خبرو هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت فتوخ کے با معلوم کی ہر یو نفس حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے رے وردو الى اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون اور پیش بشیدی اللہ تعالی چھ مالک دلیل رشتیام اور رک بشیدینا حاغا شدی صدر جوڑول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار تدینا تپوسو کا سوک تاسل روزی در کئی آسمان و نظم کے نام بلکہ سوک دے اختیار مند وگنو دسترگو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر اسوک روباسی جوندے دا مرنا اور روباسی مرد جوندینا اسوک انتظام کی دا ٹول کارون دا عالم فسیقولون اللہ نخام حاضر دے دی بوئی بجواب کی چل اللہ فقل فلا تتقون نوائن آئے ولزان نساتے دا شرک دا غسران فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دغ کارون والا اللہ تعالی دے رب ساسو دے پرشتیام نو نشتا پس دا حق نام مگر گمرائی نصرنگی اوڑے دلکی دے شیطاسو دے حق نام كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ندغ سے پورشیدہ فیصلہ درفستام پائے کسانوں چنا فرمانی کردہ فدی وجہ چدی ایمان نروڑیم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون تو اشتر استاسو دے شریکان ناغسو چاول کولشی پیدائش و بے دوبارہ کئیم تو یو اللہ دے چاول پیدائش کے بے دوبارم کولشی بے دوبارم کئیم
فسرنگ اوڑے دلکی گئے تاسو دا حقنا قل هل من شرکائکم من یهدی للحق تو اشتر ساسو دا شریکان دا سسوگ چی حق تار سول گولشیم قل اللہ یهدی للحق تو آیا اللہ دے چی رسول کی حق تام افمن یهدی للحق یحق ان یتبع من لا یهدی لا یهدام نایا غسوک شر سول کی حق تام دیر حقدار دے تابدار کولو او کنا غسوک چاغا ہدایت پخفل نمومی مگر علا جہ ہدایت و توگڑشیم فما لکم کیف تحکمون نس دلیل دے استاسو سرنگ فیصلے کو تاسو بے دلیلا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون ندی روان اکثر داخلک مگر پا گمان پسیم یقینا گمان فیدہ نشور کو لے دحق پبارک اس فیدہ یقینا اللہ علم دے پائے کارن شریعے کئیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين انرے دا قرآن چی جوڑ کرشی رضاننا او یرے دا اللہ نے سوا دا بلد طرفنا لیکن دے نازل کرشی رے تصدیق دائے کتابوں شدن مخیریم اور تفسیر دائیں کتابوں نشتہ شک پد کے دا طرف رب العالمین نرے ام یقولون افترام قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین آئے دی وئی دا قرآن دا زان جو کرے تو تا نراوڑے تاسو یو سورت دا پشان حراب علیہ دا امداد دا پرا سوک چستاسو پہ وسرسی دا اللہ نے سوا کتاسو رشتنی ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یاتم تعویلو بلکہ دا خلق انکار کئی دا حق کتاب چلی نظر آگر کرے آغل را پہلا مقبل اور تروسا نظر آغل دی تعویلو عاقبت داغیم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين دا سے تکذیب کو آیا کسانوں شدین مخیو نو گورا چسرنگ ش انجام دا ظالمانوں ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به بارے دے خلقنا سگدیش ایمان لری پد قرآن اباج آدیش ایمان پن لریم وربک اعلم بالمفسدین رب سارے خپویا پر فساد کو ان کو لکم عملکم او کدیسا تکذیب کی نتویا ماد پارا زما عملو ندیو تاس پارا ساسو عملو ندیم تاسو بچے داغ عمل سزانا چدے کوم او زو بچم داغنا دا سزا دا عمل نا چ تاسو کوي ومنهم من يستمعون اليك بعد دینا دی چ وقت دی تا تا افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون نایت اور اول کول شی کنتا اگر کاغی بیا پوئی گمنا ومنهم من ينظر إليك بعد دینا غدی شتا تگوری افانت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون آیت ہدایت ورکول شیڑن دوتا اگر کائی دزپو یمن لریم ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون یقیناً اللہ تعالی ظلم نکی بخلق بانے حس
ولیکن داخلق بخبل زانون بان ظلم کئیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ او کلچ اللہ بدی راون کی گویا کی نبی سارشی دی پر دنیا کی مگر یو ساعت دروازے پیجن گلی بکی کورنائے کی دیوبل قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین یقیناً پلوے تاوان کے پریوت لائے کسان چدروجن گڑی دا اللہ ملاقات اور ندی اس قسم ہدایت مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ یا بوخیو منگا تاتے نبی باز عذاب شدی سر وعدکم یا بوفات کو منگتا لنا مخید عذاب ددینا نو خاص منگتا ددی پیشیدہ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون یا اللہ تعالی خبر دے پائے کارون چلیے کئی ولکل امت الرسول اور ہر امت پارا رسول مخیم فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون نکل شراغ ددی رسول دیتا او دیدا انکاروں کو فیصلہ شیرا پمن دائی کے بے انصاف و پائی سے ظلم نکیر وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اوائدی کلب دعوات عذاب کتا سورشنی ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تو آئے اختیار نہ لرم دخبل زان دپارام دے ضرر و ند نفیم لیکن ہاش اللہ تعالی غائن آئے قیم لکل امت نجل دار ڈلی دپارا یونے ٹیم اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون کل شراشی دائنے ٹمقر نو نبشی رسو کے دے او ساعت اور نشی مخی کے دے ام دخبل نیٹینا قل ارائیتم من نتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون تو آیتا سپوئے کراشی تا عذاب دا اللہ دشپی دروازے نصد تدبیر دے چھ ضربو کی آئی لرا مجرمان دا عذاب دا بچ گئے دونا اصم اذا ما وقع آمنتم بے آیا بیا کلچ واقعی شید عذاب تاسبت بھی ایمان روڑے آل آنا وقد کنتم بھی تستعجلون ابویلشی آیا استاس بھی ایمان روڑے اور حال دارے چتاسو مخید عذاب تلوار غفتم ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بیابو ویلشی آئے کسان تاچ ظلم کرے اس کے عذاب دا ہمیش والیم جزا نشی در کے دے تاستا مگر پس سبب داغ عملوں جتاسو کول وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ اور دی خبر طلب کے استانا آیا حق دے آیا رشتہ لے دا عذاب دامش والی قل ای و ربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تو آیا آو قسم دے زما پر ربانے یقیناً دا عذاب خام خارشتیارے اونے تاسو بچ کی دن کی دل عذابنا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ او کچریشی ہر یو تن لرا چ ظلم کرے اغا مالونا چ پرزمک کیری او خامخادے بجرمانہ ورکی پائے نہ قبری وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ او پڑ بڑ بدیخ پیمان کیا کئی کلچ عذاب بینیم وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
اور فیصلہ بکی ددی پمنس کے بے انصاف اور بدی بانے وائے ظلم نشی کے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر سے یقیناً خاص اللہ اختیار کریم آسیزنا شدی اسمان نظمہ ککیم الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبر سے یقیناً وعد اللہ درشتیام لیکن دیر در خلقنا نپوئیم ہوا یحیی ویمیت وإلیہ ترجعون خاص اللہ جوندی کول کئی عمر کول کئی اور خاص آغا تباؤ گرزول شیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے خلقو یقیناً راغل تعصا وعصاص درب طرفنا وشفاء لما فی الصدور اور علاج دہغ مرضونوں چپسینوں کریم وہدى ورحمۃ للمؤمنین اور ہدایت و رحمت پار ایمان والوں قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا تو آیت اللہ پا فضل چی قرآن دے اور برحمت داغو چی سنت دا نبی دے پدی باندی دا خلق خوشحالیو کی هو خیر مما یجمعون زکدا غرد داغ معلوم نا چی دی راجم کئیم قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا تو آیا خبر راکے ماتا فباردا غسیس کی چلا نازل کرے استاذ دا پارار قسم خوراک چیم فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو جوڑائے داغینا باز حرام و باز حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون تو آیا اللہ تعالی اجازت درکڑے تاسا ددی تقسیم کن تاسو پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور سگمان دے دائے کسانو چی جوڑئی پا اللہ بانے درو پر از قیامت کے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون یقیناً اللہ خاون دا فضل پا خلقو ولیکن دیر دل خلقنا دا اللہ شکر نکریم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن نیت نبی پیوکار کی مشغولا اور نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا دا قرآن سیسا ولا تعملون من عمل اور نکارون کوئے تاسون سکارون نور الا كنا علیکم شہودا نستفیضون فیم مگر یوں منگا پتا سوانے حاضر کلچ تاسو ورن نوزے پائے کے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ان غائب کی استاد ربنا سوزن د ذرے بزمک کے اونا پاسمانوں کے ان سوڑو کے شیش تاد ذرے نوڑو کے اونا غرد دے مگر دا ٹولی بکتاب خکار کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبر سے یقیناً دوستان دا اللہ نبی حسیارا پائی بانے و نبا غمجن کی بقیامت کے
الذين آمنوا وكانوا يتقون اولیاء کسانی شیمان راوڑے اور زان ساتھی دا مخالفت دا اللہ و رسولنا لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ دید پارا خاص زیری دی بجن دنیاوی کے و باخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم نشتے اس بدلے دل دا اللہ کلمہ لرام اور دادا کامیابی لویا ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم او غمجن دین کی تعالی را ویناد مخالفینوں یقیناً عزت اختیار خیو اللہ لرٹول خاص اللہ ہر سوری پار سبانے پوئے رے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خبر سے یقیناً دا اللہ پہ اختیار کری اغسوک چھ باسمانوں کری اغسوک چھ بزمکہ کری وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور تابداری نکیا کسان چرا مدد سید اللہ تعالیٰ نے سوا دا شرکا اخبلوم ان یتبعون الا الظن وینہم لا یخرسون تابداری نکی دی مگر دا گمان اخبل اور نری دی مگر پتوک کارو نکیم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا خاص اللہ ذات جوڑکڑے تاسل رشپتیرے والا دید پارا شرام کوئے پائے کے اور وزرنا والا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون یقیناً پدے نظام کے ڈیر دلیلنا دا توحید دیا قوم لپارا چغوک دیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وی دین ولد اللہ تعالی ذان لزوئے پاک دے اللہ تعالی دا ولدنا هو الغنی خاص اللہ تعالی دے بے حاجتا لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ اختیار کیا ٹول سی جنا چھ اسمانون کی آشریز مگا کے ان عندکم من سلطان بہذا نشت تاثرا حس دلیل پدائے خبر اساسوم اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آئے جوڑوئے پا اللہ بانے خبری چتاسوی پوئن لرائم قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون تو یقیناً کسان چی جوڑئی پا اللہ بانے دروم نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم دید پارا سمامولی فیدی دی پر دنیا کے بیا منتدی ددیرہ کردے دل ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون بیا بوسکو منگدی تعذاب سخ پسودائے چری کفر گئیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ او بیان کپدی بانے خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله کل شاغو اخبل قوم تا قوم زمان کگرانی پتا سبان زمان دریدل او بیان والزمایتون دا اللہ لران فعل اللہ توکلتو نخاص پا اللہ بانے ما زان سپار لیم فاجمعوا امرکم وشرکاکم نپوخ کے اخپل چلول اروبل اخپل مددگاران
ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اغدوا الي ولا تنذرون. بیا دینی چلول ستاسو بتا سبانے پٹ بیا مخامخ راشے ماتا مالے اس مہلت مرا کوئے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ. نو کتاسو مخواڑو زما سے نقصان نشتا زکا مان دے غخت ساسنا حس بدلا. ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. نر زما بدلا مگر دا اللہ سردام اور حکم شعر ماتا چشم دے زد عمل خار کن کنام. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. دی درو جنوی نوح علیہ السلام تام نو بشک منگا دیو دا مرگری پکشتے کے اوگر ظلمون دی لران نائبان بزمک کے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. او غرقل منگا کسان چ دروجنے زمگا آیتونو تا نو گورا چ سرنگ انجام دائے یرولو شو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. بیاولے گو منگا رسول نوح علیہ السلام نا دیر رسولان خبل خبل قومونو تا فجاؤوهم بالبینات. روڑو دائے رسولان آغی تاخکارا حکمنا و دلیلنا. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبلو. نوا خلقو چی ایمان راوڑے پس سبب دلی چی تکذیب کرائی دے بانے دا مخینا. کذالکا نطبع علی قلوب المعتدین. دارنگے مہر لگو بنگا پزرون دا شاچ دا حد نہ تیر ودل گئی. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا. بیاولے گو منگا رسول دائے رسولاننا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام فرعون و غٹانو دا قوم داغتا بخبل آیتونو بخبل موجزاتو. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. نائلوی اکڑا پزر کے او دی قوم جرم خارک ان کی. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین. نارکل شرائع دی تحق زمون دا طرفنا دیویل یقیناً دا خامخا جادو دے اخکارام. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا. ویل موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو آئے دا حق مبارکی کلش تاثر آئے دا جادو دے. ولا يفلح الساحرون. انشی کامیاب دے جادوگر. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. ویل دے خلقو آئے تراغلے مونگتا دی دپارا چاڑے مونگ لردائے طریقے ناچ مندری مونگ پائے بانے مشران مخبل او شیر استعاد دتوار دپارا مشری برے ملکے. وما نحن لکما بمومنین. انیو مونگا استاسو دوار دپارا خبر منن کی. وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم. ویر فرعون راولے ماتا ہر جادوگر ماہر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. ارکل شرال جادوگر ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام پس دوینا دائینا تاسو غرضوئے حقا جس غرضون کیے. فلما القوا قال موسى ما جئتم بسحر. ارکلا شریو غرضون
ویل موسی علیہ السلام حاغشے شتا سراوڑے دا خجاد دے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین یقیناً اللہ زردے چ بیکار وکیدا یقیناً اللہ تعالی ناکامیابی عمل دا فساد کا ان کو ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون اخکار کی اللہ تعالی حق پخپل کلموں اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم نیمان رانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام مگر سزوانانو دا قوم داغنا سرد یری داغی دا فرعون و دا غٹانو دائی ان یفتنهم چدی بواڑی دا دینام وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ یقیناً فرعون اچتو پائے ملک دز مصر کے یقیناً تیو دحدم تیرو دن کے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین ویل موسیٰ علیہ السلام قومان کتاسو ایمان راوڑی پالا نو پاغبان امزان سپارے پدے شر چتاسو اسلام روڑن کی فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین دیو الخاص پالا بانے منزان سپار لے نئے ربا مگر زیمگا کمزوری پا مقابلہ دا قوم ظالمانوں کے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ انجات راکے منتاب وسیلت رحمت ساد قوم کافراننا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وحیو لے گلے موسیٰ علیہ السلام دا غرورتا چی جدا جوڑ کے دخپل قوم دپارا پا مصر کے کورنا وجعلوا بیوتکم قبلہ او گرزے کورنا خپل زید مانزم واقیموا الصلاة وبشر المومنین او پابندی کو اے دمانزو زیر ورکے د خوشالے مومنانو تام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وإل موسى عليه السلام رب زمون یقیناً تار کڑی فرعون و دا غٹانو تا دیر دولونا و مالونا پجون دنیاوی کے ربنا لیضلوا عن سبیلک یا رب عاقبت دارے شری اوڑی استاد لارنا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم یا رب اروان کی دلی دا مالونا اور سخوال راولے دلی پزرون باندے فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم ندیخ ایمان نروڑی تردے پورے چوین عذاب درناک قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما اللہ فرمائے یقیناً قبول اکڑیش استاسو دعا کلک شیم ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او مزے پلار دائے کسانو بانے شیلم نلریم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرام اور پوری سلمنگا بنی اسرائیل دریاونا فاتبعهم فرعون وجنودو بغیا وعدوا نوروان شوپائی بس فرعون و داغ لخ کریم دوجہ د سرکشے و د ظلم کولونا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل تردی بولی شکل راگیر کردی فرعون لرا غرقی دو ایمان راوڑے بدے
چنیشتا اس حقدار دا بندگئے سوا دا غزات نا شیمان راوڑے پاغ بنی اسرائیلو وانا من المسلمین آوزیم دا اسلام قبل ان کو نام آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین ویلی شدتا آیا اسی مان روڑے حال دارے نافرمانی دے کولا دین مخکے وید فساد جڑون کو نام فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً فسنن منگا برا برا بوزو سارے بدن لرپوبو دید پارا چشیت دا غرست خلق دا پارا عبرت وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ یقیناً دیر دخل کو زمین دنخنا خامخا بے پروائی گئیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یقیناً زیور کو منگا بنی اسرائیل رام زید آباد پورام اور رزقنا اور کلمون دی لرا دا پاک رزقنا نے اختلاف نک دی دا حقنا حتیٰ کہ شراغ دی تا علم دا حق ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون یقیناً ساربا فیصلوں کی ددی ترمند قیامت پر پائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف گئیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُكَيْتَ يَوْرِدُن کیا پشک دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ نو تپوسو گا دائے کسان ناشلو لیدہ اللہ کتاب ستانا مخیم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين یقینا ناغل تا تا حق بیان ساد رب طرفنا مکے گا تو شک ان کو نہ پر حق کے ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين اور مکے گا دائے کسان عائش دروغجن گنی دلایتنا کنی شیبت پورا توانیانو نام ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یؤمنون یقیننا کسان چی پورا شید پائی بانے فیصلہ درفستا ایمان نروڑی ولو جاءتهم کل آیت حتی یروا العذاب الیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تردی پوری چوینی دی عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ننو یوکلی چی ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان دائیم ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نام لما امن ارکلا چی ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نلر اوساتم ددین عذاب د شرمندگئے بجن دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین وفیدی ورکی منگ دی لرات تر یوخ مقرر پورے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جميعا اکا غوختے استعرب خامخا ایمان براوڑے ہاں شاہ چی پرزمک کیری ٹولو پیوزل افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیوتن رائشی مان روڑیم مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یا دا پہ توفیق وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانوں چاقل نلریم
قل انظروا ماذا في السماوات والارض ویا اگرے تاسو بعبرت آسیزن تاشری اسمان ازمکا کے وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون او فیدن اور کی آیات او یرا ورک ان کی آئے قوم دنا چیمان روڑیم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشانت دروازو دا عذاب دائے کسانو چھ تیرشیو دین مخکیم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین وین بس انتظار کوئے یقیناً منتاسو سریو دا انتظار کون کنام ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا بیا بشکڑم گا خپل رسولان و کسان چی مان راوڑو کذالک حقا علینا ننجی المومنین دارنگ حق دے پم چی بشکو منگا مومنان لرام قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینیم تو اے خلقو کے تاسو پشکی زماد دینان وکیرے فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ نزو بندگی نکوم دائے کسانو چی تاسو بندگی کو اید اللہ نسوام ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم ولیکن زو بندگی خاص کوم داغ اللہ چی تاسو بانی مرگراوستیشیم مرگراولیم وَأُمِرْتُ أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور حکم کرے شر ماتا چیم دزد ایمان والونا وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور حکم شر ماتا چ برابر کا خپل مخ دین تاک لک پتوحید اور مکیا د مشرکان دڑلونا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك اور آمد سمو ہے اللہ نے سوا غشاتا چن تعالی نفع در کولیشی و نتعالی نقصان در کولیشی فإن فعلتا فإنك إذا من الظالمین نکدا کار دیو کو یقیناً تبعید ظلم کن کنام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اکور سیتا اللہ تعالیٰ سے تکلیف نشتے سوگ لرکون کے داغے سواد اللہ نام وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کہ ارادو کہ اللہ تعالیٰ استاد خیر نشتے سوگ واپس کون کے دا اللہ دا فضل یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم رسی اللہ دا فضل چالچی غاڑی دا بندگان اخبلنا واللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم وائے خلقم یقیناً راغلے تاس حق ساسو درب دا طرفنا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نشاچ ہدایت مند بر حق یقیناً ہدایت مند خپل فیدے لرام ومن ضل فإنما يضل عليها اسوق چ گمراہ شد حق نا یقیناً گمراہ کی وبال ببدیم وما علیکم بوکیل نوزن فتاسبان ذموار واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله اور تابعداری کا دائے چ وحی کڑی شورتا تام اور صبر کا ترے پوری چ اللہ تعالی فیصلہ کی وهو خیر الحاکمین اللہ تعالی دیر خود فیصلہ کن کنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را
کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. دا کتاب دے دا حکمت نا ڈکڑی شیری آیتون دا بیا دام وورے تفصیل سر بیان شید آیتون دا طرف دا غزاد نہ دے چھ حکمتون والا دے او خبردار دے بارسا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. نازل شے پدی مسئلہ چی بندگی مکوئے دیشا سوا دا اللہ نام یقیناً زم تاصل را دا اللہ دا طرفنا یر درکون کے او زیر درکون کے. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متعا حسنا الى اجل مسمى. او دام در توائم چھ بخن غواڑے دخبل ربنا بیا توبے و باسے آغت بزرم فیدی بدر کی تاستا فیدی خیستہ دنیا کی ترنیٹی مقرر اور کئی بہر خاوند زیاد عمل تداغ زیاد جزام. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. او کتاسو مخو گرزو یقیناً زیریگم پتاسو دا عذاب دروزی لوئینا. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خاص اللہ تستاسو ورگر زیدلیم اور اللہ پارسیز بانے قدرت لرن کے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم. خبردار یقیناً دا خلق راڑی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام. خبردار یقیناً دا خلق راغونڈی اخبلی سینے دید پارا زان پٹکی دا اللہ نام. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. خبر شے کل شری زان پٹی بخبل جاموں کے اللہ علم دے پائے خبرو چری پٹیو سشری اخکار گئی. انہو علیم بذات الصدور. یقیناً اللہ دے پویا پائے خبرو چسنوں کی.